Francisco Cañoñez, Zidara Buledeu, Julen del Río. Prebietan Tomasekin, berari konfidantza eman, eta partido. Si tira de aquí o de aquí, tú adelante, sin miedo. ¿Vale, campeón? Sí, vale. Venga, como el otro día, ¿eh? Como todos estos días. Lehenengo partidua prebietan, 3. seta 5 irabazi genuen. Eta gero baita justu 14-15 uste dut. Osea, hemen gaude gutxigatik, eta nik uste ondo garela gauzak egiten, pizkanaka, eta gaurkoan hasieran nik uste pizkan nervioso, pizkat ez dakit prisarekin. Eta gero ja ikusi dugu gure pilotarekin min handia egin algenuela, eta, bueno, konfidantza asko hartu bi tanto segidan egiten, eskumaz. Mucho, Julen! Eta ja, bigarren setan nik uste sendo ibili garela, pizkanaka 15 iritsi eta gustora benetan. Vamos!